Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Ua whaamnino ai le minista whaatu anga whai ngā whaiwala au le mali e toa pulanta I vau le watea Fosi Schmidt le parlemeni o le vai asa nei. Ele o whai ese whaatau wanga le malo ma le matanga alwenga I olo whaatau watu I whafo. Sa no minista mo le maua exporters e tai masina o tau whaatumu sa container le taimile nei. Whautu aina le whaipule o la namta whaioi o le whaafso tai mai I le matanga alwenga fau le ua whai mo o loa whaatau I whafo. O le māloe ngā lulu e whaatasi ma le matanga alwenga mai o le ngā alwenga fau I le nā le whaipule whai o le alo e su e maketi e le itu malo. Pei tain whaamnatu atu fo I le fionga le minista wa alele. Fionga le atinuu I le whaipule o sa whata o na manatu o itu ai ngā manatu na e alai o na ngau. Talu la fonga I so tanga I waalele. Ai e fia whai waalele umalama. Ai atona I se taimi e toi whaatino ai se waalele mo Samoa. Ai le ngau. E pe o le iwas 4 miliona tala o le ngau. Lea na iai o lo tamo whai company waalele whaititia ai talafu. E waalele no usau nei le waalele lea le niusi. Ma tō mai le waalele tolu ia wahenga ho I eilu. Mua I luma o ngā tonu tu. Ma tō mai umaturi uma mātou I tua I le tōngia lo ngā tonu ma le pito I luma. Whaasana o mātou anu mātou o mai tua mātou no mai waalele. Ia ona unofunofu alea. Leanga me mo le pule ale e New Zealand e latou waalele. I le whaonganga ia luma. A tele nei tangata mātua no mai. Iwa ni taunga taha pase se waalele. Ia nau mai tua. Tele o nei tangata mātua ia fia nofo I e tau. I le mwhai. Lea msiso mātou nofo mai te alofo nei tangata mātua na no mai e. Lea. Ia, te tonu e tonu toi whai tatou waalele le toi whai I tatou tala. O te tonu voi. I le toi, I le se mea tau se ngaro se tatou waalele. Whangafatalai. E a tiri o le. Ia, ma lie lau whanga suma manu se tulai mai lau whanga minstao. Tai, nei lau fia malama lawa I le saunoanga le sui whaipule. Po le mea o le o lo finangalo e tutongi ia le economy ai whanu nofo I luma I le premium economy ma le afu I business class ia tangata po le mea o le o whaatanga ina o na tutongi ia maua tu lau whiunga le. Tuna mai lau whiunga suma. Afu io, no mai umao o mai tua le economy. Ai le sisi I le o ngā tonu ma le luma business tongi o mai tua na basis. Ai ano ma tangata mātua na fia no nofo isi nofo ai e o ngā tonu ma le pito ilu. E taungata. Ai wawa aina I o lato mātua o mātua. Ia ai pule ale ni usine nei se mea na nofo ai. Mātua mai ale mātua o fi o mai solo ia. I o tara. Pule ale ni usine ni lato vale. Lau whiunga de honfitarai. Ia, se tulai mai le whiunga minstao. Vale, tulai mai lau whiunga minstao. Ia, o le ua sa unua le whiunga de ni whaipule. E le ia se mea o iei pia ngau. Tutai ngā manatu rā lea leinga ngau. O nai, e iei le pase se o luma I tauna tongi maulunga. Ai o I lātou e mwhaina nātou tongi le pase se o tua. Anga sa tātou vādere la. Rongo winga awe fui tangata iei luma. Mā tira inga nau. E fasfuru milionga ngau lau whiunga. Lau whiunga e... E onsai mai se Malia le suma balu malia se tali le tali meni minstale mele sa malia se tulai mai le e vas fulu milion nga tulai mai lau for minsta o le o tau fai tato company valele ina I tau fai titia le taraf o le fai titia vai va ale o le fono na si ai finangalo mai uai ina fa tula ia le taita I o le tuangai tu le epasa ile malia le ngoi e malo loi fafo se ia le kuata e te ai le se fulu I le tai au le so. Lau whiunga I le whangawhitalai. E se mea lau whiunga te tai le tuangai? Ia, e le mea leo whia tulai e tuai. Ngai o le... Ngai ati oi. Le ai, e le whatangaina. O leo o te mana... O te le whatangaina na e whai mai se tala. O te whia malama lama. Mai ati oi. Le mea whia wha malama lama. Ia. Le mea whia wha sa. E whamali atu I lau whiunga le... Le whiunga le te tai le tuangai. So se mea se. So se sui e mwhai o le tulai lunga. E te le whasao no fua. Le ai, langa le mea tato sa wai. No fui laro. O le mea tato sa wai. No fui laro. Lea la unga fai laro. No fui laro. Sa e whasao. Lau whiunga.
e le mamala ngol fono ne ol fongo le tunu o le stato fono ai mo mau le tunu o tau na faini ai fatu atu le lafo la wo fionga le tai le tuangai fatu la yesel tai tai o fionga le fongo tele fatu la yese tai tai le tuangai mo le fono le sol nei Falua ina o le sili pra fa ma ni la fo e fina ngave sa no ma dio sanga tu o le lafo fa tu ia wa fai unga le fo na talo atoa na o fionga i le fongo vetala ala mai lalo ala mai lalo no tu mau ala mai lalo a fa tu lafo te tala la no mo fe lafo inga e le mpaina e le tala se lafo mo lafo le fa tu mai le se mato wa no e fa se mato tala ala lalo ala sa o fa inga tala e fa pe fa inga bea o le wa fa ma ni lafo ia fa balia tu lo fionga te le tuangai ia o le fa ma ni le lafo ma o le tonu tato tu lafo tu mau e lua su fai tu lai a matai ia le fai un o le lafo e tu sa mata tu lafo tu mau lo no winga la e to te tala le te tai le tuangai le kuata te le sfulu le so tai ia mal fa lo fionga te le tuangai le tai na fa awau le fono ile umani o le fa malulunga mai le suita ita i le HRPP o ngai le malo le fionga fono to e PL o wofo. Tala tuli loa mai sa mata mawhanga whau isa wa il fes ese inga le na maliu mai eise li ita lavou le amtangal vai aso. O i lima o leo leo su suenga pe ita e wha amauni el kumsina o mtanga luenga au apa au longo i tino Filipo e to otasi o lo otawhia e so otanga ili soli tu la fono. Mai lava la ofiso leo leo le ufa awa wai fu e la to su suenga le tino maliu le na mawane i nu ul whai unga o le vai aso. O le tino maliu le na whaalawi loa mai lunga le Facebook mo le sa ilinga o lona ainga peitai. O le uta ua mai le ofiso leo leo e to alua o lo omolia i le taimi nei i le fasioti tangata. O le to alua omolia o le iputia mai le fiu anga o fale ula. Mai tawina ua vave o na maua tangata o masalomia i lea tino maliu. Faatusa le tino maliu o le tina mai sa maunga i savai. Le na mawane ai se fanua i le lava i tu malo. E o mai nei le i maua lava i leo leo le tangata na whaao o manua onga le tina le a mamaliwa i lava i ni tausanga wutunai. Pei ta isa iai fo i le tino maliwa leisi fo i tina mai le fiu angawa ele na mawai fo i lona tino maliwa i ngā uta o le lava i tu malo i tausanga wutunai. Pei ta il tino maliwa le ana mawane i nuu i le whai unga le mai aso. Masa ilia i lunga so ta inga tele vavave ua i lima nei o leo leo i la ua o masalomia ai. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tūla mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.